Ya ketika center lawan menplay do parliamentary secretary ke Sarkar Jelau Buderu MLA Kathan uba coming one ambon haringkat ke jingdan lang udah deputy commissioner uba PS Tekhar additional DC DM Walang ki he Sarkar baru kena lam shnong kajing play ya kini ke center kalong nak bentaban pinyo ki jaka ai jing kai per ki ba ke Sarkar kumjo nak kalyang ke shnong ki lawan penlong nak benta ke jing mentoy jong ke shnong ka thau hi barok kuwei ha kini ke center on boru ke jaka trekam nangta ki jaka bo sa jing kan mau bat kuwei Habakran akan digesengi UMLA ulah kentui kipai ba bagi de benang ban sumar ya ketek center kebala mangker pang na kebenta jong kihi kenang bagi khon kikti kinyok bun ki jingmentoi ulah kenturu yaki bagi nong kibale khot kumbala penbena salonsa ra ke Sarkar keme ling ba ke Swachh Bharat ban penchlo re boro ke noshnong bagi snok tilang ban wan ra ya khot ke suba ha kishnong gi thau ki yeng ke siam bar ha kathan hi boro koi jangan liang yonga wa uban ku jugajak Haji atau kam senong kam kau atau ni senong molibab. Karena man kali sama orang ni senong man logowi nak senong kuwa yeteli kuwa em gini kerelang. Bat kepala awam mau kut kini gini yeteli lang. Nanti gini kerelang yang pi du cipit nanti kuwa. Bun sen siapa bahkan nu dorbar senong. Emijing bakla kutu kejap yebo dan yekstoi. Nah, orang emu emijing bakla kan binong pelai senong pelai thau. Ye kelam de uci, ye aksos emu emijing kena. Sekarang tengah kenang begini gini kerelang human ke wane dan ke jom. Kerpa di binong senong nang penjor cocok ke kerelang yang pi. Kenang ke senong thau pi human ke kuwa yosuk yo tenang. Lapan po shusho ya kene ka program ha ka tegas ngi da ki jingshat ki jingrai bat kwe ki program bernya na ki khna school jong ka tegathan